Kublai pi baro kanigiri dudashan Meghalaya bi evidence of high pi baro sha kanigit kubo mita ka janmin. Shwaban pash ki kubor ki babniai pechmai ki mat bakongsan. Kam Menteri Ketenat Skill Development Ujain Chaudhry bagi jela kathan chetela mingi kinlong kum kinong no sinyang bakongsan hakitna bape. Pelat pai ba Menteri rang ba kejelau kondok ke sangmai ke Meghalaya bat ki SLM project na kebentar karoi kapar ke Bani Islam. Bat Pak KHASI Autonomous District Council ban panjing rap pisah ke belakot ya ke praja pras pak klor tingkas ke Finance Commission bukan real ke bentar ki kampen roi beper. Kubor ki babnia. Menteri Kena Ketenat Skill Development and Entrepreneurship Ujain Chaudhry ulai shembentah ke North East Skill Development and Entrepreneurship Conclave Arajar Arpusau ha IIM Shillong mentah ke sengi. Ha ke jengkren ke jong ula ong bagi jela kathan chetela mingi ha kini ki shipos nem balalen klamat ke jengke im ban bat biang ya ke nam ke burom jongki. Ula ong ba ke jengpai khmat jong ke sarkar ke policy Act Fast for North East and Act First for North East policy kelapen la ya kathan ban longkum kan nongno sinyang ke bakongsan hakitna baper. देने नहीं आया तो सुधार लेने आया नॉर्थ ईस्ट के हमारे लोग सुन चुके हैं प्रधानमंत्री पहले एक्ट ईस्ट था पहले लुक ईस्ट था फिर एक्ट ईस्ट हुआ अब क्या करना है फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड फास्ट दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट पॉलिसी टुडे इज एंड नॉर्थ ईस्ट डज रिक्वायर डिफरेंट अप्रोच इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है so I think there are many things that need to be done. Some of these ideas we're going to take. We're going to look at it. We need more deeper cooperation. I want all my ministers to stand up to the chief minister and say, sir, budget badhaiye. Menteri Rangba ke Meghalaya konret ke sangma ula pli pai bai ke program Meghalaya na ke benta ke telong hawa yau menta ke sengi. Ke balong ru ke sinjam ke bakongsam ban penne ye ki bam di Meghalaya. Haga jingi trelang bat ka KFW Development Bank jong ke Germany kini ke program ketemu ban penne ke mariang saudong saukun bat pen pentikna ya ke jing sam ke papahu Shillong da ke jing bei tingka ke blakot lai spa sau pesau klur tingka lembat kini ke Sustainable Land Management Meghalaya project kelap le pat ba ban kentiu ke jing rep ba klem pendon kam dawai bat ban pen bhai ya ke yo ke hat jing kinong rep kini ki program ke sarkar ke penpau ke jing tre shitam ke sarkar ban kentiu ya ke yo kot pat ke jing pene ya ke mariang. The importance that we give to our environment matters. The importance that we give to our farmers matters. And today is a testament of that commitment of ours to show you that we care about the environment, we care about the water, we care about our farmers, we care about our community. Yes, we want to move towards, the 10 billion mark that we are targeting. Ki lightly ki Autonomous District Council jaga Meghalaya karilom KHASI jaintia bat garo glaisno kti lang ban pha ek dorkas ban pan jingera pisa ka blakot ya ka prahaja praspa klur tingka sha ka Finance Commission bakhan riun ka benta ki kampen roi beper ka Garo Hills Autonomous District Council kalapan san hajar saupu ar point lainot klur tingka ka KHASI Hills Autonomous District Council kalapan ar hajar hendrius pa saupuwe point san sau klur tingka but ka Giant Hills Autonomous District Council kalapan 6,000 kat kandai point henriu not klur tingka kani ke jing ai jing mut bala soi lang da ka barok lightly ki council la da pa ka Finance Commission ha ka jingelang ka baki ong bakalong ka basaiso. We have jointly signed a memorandum and submitted to the Honorable Chairman and the team of the 16th Finance Commission. And there are three very major important points that we highlighted. Number one is that the recommendation of the 16th Finance Commission to all the ADCs in Meghalaya from next year onward, more grants should be for untied grants.
Unong yalam ke NPP ubelong ru working president umakis marak loong bagi patba jong ke constituency kim so tanat yu kertong ke Congress baka jingile kelong hapadeng ke NPP bat TMC. Kaseng NPP baka TMC kelas dang ye ke jingelap election ha ke constituency ha ke baki nong yalam jong kini ki arseng kelap penlong ye ke jingelap ban kring ye ki nong the vote. Umarak ula ong baki patba kin kershani kaseng NPP ke ba sensyari ke jelah hak ni ke wat. Hakaba kaseng kadon lai puwengut kinong mikmat. Bat minta kidon baro san pungut kinong mikmat. Kiba ai jengkersan ya ke sorkar MDA. Haba pediang baka TMC kayo ya ke jengkersan jo kiba bun ula kubur. Bahkan ya ai ranking bat ke NPP lembat MDC berminta ubalong ukertong bat katu kat ningut ki MLA. Especially the Congress candidate. What I'm learned from the constituency, from the ground zero, and yes, you are right. There will be a fight between TMC also. So basically, people also knows the politics very well. In whatever may be the strategy they are putting in, but then the numbers it shows in the assembly now. Presently, the NPP is having 31 MLAs of NPP alone. Ka Meghalaya Basin Management Agency negasi kelapan light padba ke Green Meghalaya Plus ke bedeka jingsi ona kabenta ke jingedaya ke Mariang. Menteri Rangba ke Jelau Konrad ke Sangma lalong kongsan ha ke negasi. But Konrad Sangma ula banjur halor ke jingpentrai kam ye ke Green Plus. Da ke ong ba ke ni ke projek ke don hasenda ke don jong u. Shu ula ong ba ke ni ke projek kan penmento ye ke Jela ya kari ber ye ke pertai baro kowe. Konrad ula pli patba ke Green Meghalaya Plus pat ula sami ki check shakinong yo jingmentoy. So This Green Meghalaya program is actually a program which is very close to my heart. And I'm sure many people will feel connected to it. I was very pleased to hear the testimony of some of our friends mentioning that their society, their locality, their clan has already been protecting the forest for 15 years, 20 years, but they did not get any support. And that is precisely what the purpose of this scheme or this program is. Kasnong maudiang kelayo nam kum kasnong kabakut tam hanong po kajeng pelong kapukram swachta hi seva arajar arpusau. Lapin benaya kini do Deputy Commissioner kajeng ilang kablalong ha Circuit House nong po. Kaswachta hi seva katmu ban kentiu kajeng lek khut bat ban ombret nyut pathar. Bat lapin long ya kini nadu ka khatnyo terik unailur hadu ka ar terik urisau. Uba meral bonds im ubelong MLA kanong po ulalong kongsan. Haka jengi don rengkat lang kinong yalam snong bat ki kena skul bat uni MLA ula banjur halor ka jengi don benta lang ki snong ki thau na ka benta ban wanra ya ka jeng khut jeng suba ha ki snong ki thau. स्वच्छता ही सेवा कभी कटिल कभी लेसे अपने दुखी की बुबुल की सुफु लेसे बन की बम सुफु ककरंग अंग की खुए किजिंग सुबार नमन कतार कटिल कथाऊ लंगे चैलेंज यही कुंती काम समझना बाय किजिंग पोस्टिंग जोन उमंत्री रंबा किजिंग पोस्टिंग जोन सरकार पदेंग बका सरकार जला Bentelong ke snong ke thau ke bekut ke besuba ila na em ban berulong le. Ka National Commission for the Protection of Child Rights ha ka jengi tre lang bak tanat social welfare bak State Commission for the Protection of Child Rights Meghalaya kilapan long ya ka workshop an pen priang jingtip shiki seng bhalang halor ka jengi da ya ka hok jengi klung khana hapo ka section life khanda jong ka POCSO Act Israel Ingti belong IS ubade secretary jong ka tanat social welfare ula banjur halor ka jengi shimbenta bat ka jing da ka jing shit hem ula kerpat ginong wan shimbenta bat shim kabu ya Meghalaya. Kibawan hi shimbenta ki kentuk ye kinong mikmat na kiseng palang prepare kiseng bapet ya kabha kamya chung ki kinna lembat ki he officer. Entrusted with this responsibility by the National Commission.
Ka All Garo Hills Multipurpose Cooperative Society Limited kalarake ya kasngiseng kejongka but ya ke International Coffee Day. Hakaba u lampang kaying dorbar thau ang ke jelau Thomas isang mau lalong ukongsan. Hakani ke jing lang lai shim kia halor ke jing kongsan ke jing rep kopi hakani ke than. Hakani ke ski lapli ru ya ke vegetable mission ke betemu ben pendap penbiang ya ke jing bam ke betemet ba ke jing sam yo sembai kopi syakinong rep. Kinong ya shim benta ke la yo ru ke jing syak penikai kum do bachna kopi ke ba pen pau ke jing treshitam ke society ben kentiu ya ke rep karyang. Ya haru jembar sadong ba kaya Hakajing rakhe ko World Blood Donation Day katnat pulit Jongkari Boy District kalapan long kajing ais nam sngob ha hanong po civil hospital hapo kajing elam superintendent of police ujak pal singh dhanu ki pulit pat kinong tre kanong po police station kilai shim bentalang hakni kasngi u officer in charge Michael Mara kulapan pau kajing sngo sarong kajing persanggatnat bat ulai aware ki patba bani don benta kajing pelat im ya ki min simbrio. Thank you. Today is the National Blood Donation. Blood donation is a noble job, noble cause. This is to save someone's life is a good thing, and everyone should come forward and donate blood. So there are people who still fear to donate blood, but I urge everyone that we should come forward and donate blood to save a life. Ka National People's Party Podjo Rangthong Primary Unit kala pinchna yeng ya kawai kalong kame belatip kerteng kum ikong sirpai len thong ni ibedei na kasnong Podjo Rangthong. Ikong sirpai ila ema preng ka jinjar hadin be lai do no yala ka yeng na ka jing pro ding house nem 8,000 khat khandai. Ki bor snong glapen biang ya ka jakasa pa shipor ya I hindre kamlong ka biang setia kam tam ka por slap. Habayo sngo ya ka jing shem jinjar ka jong I ke NPP ka la rai ben penchna da ka yeng na ka benta ka jong I. La penlong ya ka jing ya lang ban IT ya ka ni ka yeng da ka bo ot yo ribbon. Ka Central Reserve Police Force 67 Battalion kala rakhe ka raising day ka basau pesan Hamadan Polo Ground menta ka sngi. Kani ka jing rakhe ka penpaw ya ka jing shlur ba jing len ladi jong sipai na ka benta kari. Ki he officer kila ai ka jing kren ai mensiam syapang ka jing shlur ba ka jing renti. Ha kani ka jing rakhe la penlong ru ya shibun ka program ban pen I ka jing no sinyang ba jing job ban penne ka shongsuk shongsan hakari. Uniu mau jam upen pau ke jing syakri ki CRPF hakaban yadai kari bat pan penne ya ka shongsuk shongsan hakari. Ka North East Cricket Development Council kalapan long ka Senior Women Interstate Friendship T20 Tournament ka baningkong ha RBDCA paham sning madan cricket ha nongkra. Hakani ke jing rakhe layo I ke jing shimbenta jong riu tli ke jilla kata ka Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim bat ke jilla Manipur. Lapli ke jing ilekai da ke jilla Arunachal Pradesh, Persha ke jilla Meghalaya, ha ka bala sakhi ba baro artli kini ke jilla ke laya drone bat yo mar hinyau pu praran. Ka debas mita data na ke jilla Meghalaya ke layo ke nam player of the match ha kani ke jing ilekai. Ha ka wei pat ke jing ilekai layo I ba ka Nagaland ke layo yo ya ka jingjap ka bakraw Persha ka jala Mizoram da ka bayo da kandai wicket mintang ini pe ke jinglong jaman ka sumedeng hanong ba shalong ka jing kriat ka long khat nyo point nyo degree Celsius ba ka jing shit ka long 8.8 degree Celsius ka jing ngam ka hau ka long kandai prio na ka shispa ka Portminster bat prapo na ka shispa ka por janmet kala benor ka jing hap slap ka ba malu mala ba ka jing tir perthat hakikat tu ka ni ki jaka Schwaben Poish bukut jauh tup kebon pe biasa sin ya kimat bekongsan. Kamu Menteri Ketenat Skill Development Ujain Chaudhry bagi jela kathan cetela mingi ken long kum kin nong no sinyang bekongsan hagi tenat beper.
Pelai Pak Menteri Rang Pak Kejelau Konrad Kisang Mai ke Meghalaya bat ki SLM project nang kebentar ke Roy Kepar ke Bani Islam. Pak Dorkas ki Autonomous District Council ban panjingnya rap pisah ke belakot ia ke Praja Praspak Keluar Tingkash ke Finance Commission bakat Rio nang kebentar ki Kampen Roy beper. Di perlok tu lapoi sebukut jang tu kubor jing mata ke janmin. Hadu meni syam yang berpilih syai ke singi kuble pi baro.